ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманд. ҳоло ба таваҷҷӯҳи шумо нашри таҳлилӣ ва ҷанбастии ҳафта аз телевизиони симои шаҳри Панҷакейн манзур мегардад. ба ҳамагон маълум аст, ки давоми ҳафтаи сипаришуда дар кишварҳои ҷаҳон ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғд ва шаҳру деҳоти Панҷакейн рӯйдоду воқеаҳои гуногуне ба амал омаданд, ки ҳоло хабарнигорони мо муҳимтарин рӯйдодҳои ҳафтаи сипаришударо барои шумо пешниҳод месозанд. дар толори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент таҳти раёсати муовини якуми раиси шаҳри Панҷакент Сабурҷон Собирзода ва иштироки муовинон, роҳбари дастгоҳ ва мудирони шӯъбаю бахшҳои дахлдори дастгоҳи раиси шаҳри Панҷакент, кормандони масъули ҷамъиятҳои деҳот ва маҳаллаҳои шаҳр ҷаласаи ҳафтавор баргузор гардид. дар маҷлис асосан масъалаҳои шаҳру шаҳрдорӣ, рафти иҷрои нақшаи даъвати баҳории ҷавонон ба сафи артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, маъракаи муҳими сиёсӣ обуна 2026 ва пешниҳоди мақомоти прокуратураи шаҳри Панҷакент таҳлилу баррасӣ гардид. зикр шуд, ки имрӯз бояд миёни сокинон вобаста ба сафарбар намудани ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои тарғиботиву ташвиқотиро бештар гузаронида, ҳамкорӣ дар ин самт ҷоноб карда шавад. оиди маъракаи обуна дар соли равон гуфта шуд, ки бояд роҳбарони корхонаҳо, ташкилот ва муассисаҳо, инчунин раисони ҷамъиятҳои деҳот бояд нақшаи обунаро дар муддати кӯтоҳ иҷро карда дар ин самт корбарӣ бештар гардад. ҳамзамон дар идомаи ҷаласа омодагии ҳамаҷониба ба истиқболи сазовори ҷашнҳои байналмилалии Наврӯз ва 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон пурсиш гузаронида шуда, ба масъулин дастуру супоришҳои мушаххас дода шуда, вобаста ба вусъати корҳои ободонию созандагӣ ва сабзу хӯрамгардонӣ супоришҳо дода шуд. ҷаласаи навбатӣ бо вазифагузориҳои навбатии масъулин барои ҳафтаи равон ҷамъбаст гардид. муовини якуми раиси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон Маликшо Неъматзода бо сафари корӣ ба шаҳри Босонии Панҷакент омад. ӯро муовини раиси вилояти Суғд Зуфар Исмоилзода, раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд Ҷаҳонгир Салимзода ва раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ҳамроҳӣ намуданд. меҳмонон аз бинои кумиҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент боздид намуда, бо кормандони ин ташкилот мулоқот гузаронинданд. таъкид шуд, ки шаҳри Босонияи Панҷакент, ки шаҳри таърихиву сайёҳӣ ва мардумонаш бошанд шахсони бофарҳангу бомаданият ҳастанд. кормандони ташкилот дар фаъолияти кории хеш пеш аз ҳама дастгирии мардум буда, беҳтарин анъанаҳои миллӣ, таърихӣ ва фарҳангиро эҳё ва ҳифз намоянд. инчунин кормандон барои пешрафт ва зиндагии шоистаи мардум корҳои тарғиботиву ташвиқотии ватандӯстиро пеша намоянд. ҳамзамон меҳмонон аз коргоҳи дӯзандагӣ ва сехи қаннодии ташкилот, ки дар таххонаи бино ҷойгир аст, дидан карда бо онҳо аз фаъолияти имрӯзашон пурсон шуданд. ҷоизи зикр аст, ки дар ин ҷо зиёда аз 30 нафар бонувону духтарон бо кори доимӣ таъмин буда бо дӯзандагӣ ва истеҳсоли ҳар гуна шириниҳо машғул ҳастанд. пешниҳод гардид, ки насли навро ба дӯхтан ва ба бар кардани саролибоси миллӣ, эҳёи анъанаҳои неки аҷдодӣ, дӯст доштани ватан ва саҳм гузоштан дар корҳои ободонии диёр ҷалб намуда ба роҳи рости зиндагӣ ҳидоят намоянд. ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ҷиҳати расидан ба ҳадафи олӣ, зиндагии шоистаи мардум ва пешрафти Тоҷикистон саъю талош хоҳад кард. гузориши Муин Саата Мулоева ва Исмоилҷон Холов. бо мақсади тарғибу ташвиқи нишондодҳои паёми навбатии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии
توجیکستان به شهر پنجکین نمایندگی هیئت راهبری جمهوریوی و ولایتی حزب خلقی دموکراتی توجیکستان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوق تشریف آوردند. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده پس از پذیرایی معاون یکم رئیس کمیته حزب خلقی دموکراتی توجیکستان ملکشاه نعمتزاده، معاون رئیس ولایت سوق ظفرخان اسماعیلزاده، رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی توجیکستان در ولایت سوق جهانگیر سلیمزاده آنها را نخست با تماشای نمایشگاه هنرهای مردمی از جمله سوزنه پنجکین که در قبت اولی کاخ فرهنگ به نام اولین بابوی شهر پنجکین برگزار شد دعوت نمود. هیئت مهمانان واقعا هم با فعالیت هنرمندان شهر پنجکین خاصه با فهرست شهرهای جهانی هنرمندی از روی نامینه سوزنه پنجکین شامل گردیدن شهر باستانی پنجکین بهای بلند دادند و اصرار داشتند که این دستاورد بزرگ فرهنگی نه تنها افتخار شهر باستانی پنجکین و تمام مردم جمهوری توجیکستان می باشد. اینجا راهبریت کمیته حزب خلقی دموکراتی توجیکستان و دیگر راهبرانی که به این هیئت وارد بودند با یک گروه سابقه داران و نفرانی که در رشد اقتصادی و اجتماعی شهر پنجکین فعالیت حزب خلقی دموکراتی توجیکستان سهم گذاشتند تحفه ها تقدیم کردند. در تالار کلان کاخ فرهنگی با نام اولین بابوی شهر پنجکین مجلس وسیع کمیته حزب خلقی دموکراتی توجیکستان برگزار گردید. معاون یکم رئیس حزب خلقی دموکراتی توجیکستان ملکشاه نعمتزاده در سخنرانی خویش نخست توجه حاضرین را به آموزش، اجرا، ترغیب و تشویق نشاندادهای پیام اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی توجیکستان محترم امام علی رحمان که سنه 16 دکبر سال 2025 با مجلس عالی جمهوری توجیکستان ارائه کردند. اندیشه هایش را بیان کرد و از اشتراکچیان این جماعت باری دیگر دعوت نمود که ما باید این پیام را همچون راهنمای رشد اقتصادی و اجتماعی شکوفایی کشور عزیزمان همه طرفه آموزیم و در تطبیق آن سهم خویش را گذاریم. معاون رئیس ولایت سوق ظفرخان اسماعیلزاده نیز اندیشه های خویش را پیرامون تطبیق نشاندادهای پیام پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری توجیکستان ارزیابی کرد. از روی اطلاع رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی توجیکستان در ولایت سوق جهانگیر سلیمزاده مردم ولایت سوق خاصه شهر باستانی پنجکین تصمیم گرفتند که در آموزش و تطبیق نشاندادهای پیام نوبتی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری توجیکستان رئیس حزب خلقی دموکراتی توجیکستان محترم امام علی رحمان سهم ارزنده خویش را میگذارند و در این روند باید اعضا، فعالان و آنهایی که به حزب خلقی دموکراتی توجیکستان یک مهر و محبت دارند همه طرفه مساعدت خواهند کرد. رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده باری دیگر مهمانان را به شهر باستانی پنجکین خیر مقدم گفت و اظهار داشت که از طرف راهبریت شهر پنجکین در پرتو دستور سپارش ها و اجرای نشاندادهای نوبتی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری توجیکستان محترم امام علی رحمان با مجلس عالی کشور نقشه مکمل تهیه و تصدیق گردیده کارهای ترغیباتی و تشویقاتی با مرام پیش می روند. در این جلسه مشترک بار دیگر
از نقش اعضا و فعالان حزب در رشد جامعه مخصوصاً ترغیب و تشویق نشاندادهای پیامی پیشوای معظم ملت اندیشه های خیلی جالب بیان گردید و تاکید شد که واقعا هم امروز پیام پیشوای ملت برای ما برنامه مکمل رشد جامعه و آینده درخشان کشور می باشد. از طرف کمیته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان برای فعالیت پرثمر بر رئیس شهر پنجکن در یک فضای تنطروی مدال 30 سالگی تأسیسیابی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان تقدیم گردیده همزمان به یک گروه سابقه‌داران حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و فعالان حزب سپاسنامه‌ها سپریده شد. گزارش عباس همراه‌زاده و اسماعیل خالق. در دایره سفر کاری معاون یکم رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان ملکشاه نعمت‌زاده، معاون رئیس ولایت سوخت اسماعیل زفرزاده، چند از سابقه‌داران مهنت و شخصان برومند شهر پنجکند با اشتراکچی اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان شیرینشاه شفاعتوف و سابقه‌دار حزب حکیم بای محکموف ملاقات کردند. ضمن صحبت برای سهم شایسته‌شان در تحکیم صلح و ثبات و آسایشتگی و تربیت معنوی نسل آینده‌ساز دولت و ملت اظهار منتداری بیان کرده شد. ضمن صحبت شخصان برومند شهر از برگزاری اجلاسی تقدیرساز کارهای آبادانی و سازندگی در دیارمان، رشد ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی در شهر بوسونی پنجکند ابراز اندیشه کردند. قید گردید که اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان در تاریخ تاجیکان در صلح و ثبات کشور در تشکیل دولت حقوق بنیاد و دموکراسی و یگانه نقش باسزا گذاشته است. مهمانان به شخصانی برومند سابقه‌داران که سالهای زیاد در این یا آن ساحه فعالیت پرثمر داشته سهم خود را در پیشرفت خواجگی خلق گذاشتند و امروز نیز در پیشروی و رشد و استواری جامعه تعلیم و تربیت نسل نو حصه گذارند اظهار سپاس کرده برایشان تحفه‌های خاطره‌ای را اهدا نمودند. در رفت ملاقات سابقه‌داران نیز از توجه دائمی و دستگیری‌های پیوسته پیشوای معظم ملت و رئیس ولایت سوخت و رئیس شهر پنجکند اظهار سپاس نمودند. گزارش معین ساعت ملایوه و اسماعیل جان خالف. یکی از سمت‌های اساسی سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان این دستگیری نمودنی شخصان یک و تنها و نیازمندان میباشد. جهتی در عمل تطبیق نمودن دستور و سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و وظیفه‌گذاری‌های رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده، رهبریت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند تدبیرهای عملی می‌اندیشد. در دایره هر سفر کاری با محله و جماعت‌های دهات رئیس شهر پنجکند از وضع زندگی و مشکلات آنها پرسان شده کمک مولوی نیز می‌کند. این نوبت در دایره سفر کاری نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت چند نفر کودکان امکاناتشان محدود و شخصانی نیازمند عیادت کرده شدند. ضمن خلپرسی مهمانان از وضع سلامتی و شرایط زیست احتیاجمندان پرسان شده تاکید نمودند که غمخوری و دستگیری شخصانی امکاناتشان محدود و عائله‌های نیازمند یکی از سمت‌های مهم سیاست اجتماعی رهبریت دولت و حکومت کشور به حساب می‌رود و در این جهت طی سال‌های اخیر جهت باز هم بهتر گردیدن وضع زندگی آنها پیوسته تدبیرهای سودمند عملی کرده شده. این قشر جامعه از اقدام و تشبس‌های خیرخواهانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان همیشه بهره‌ور هستند. کودکان در نوبت خود از این عملی نیکبینانه اظهار خوشنودی نموده برای توجه و غمخوری‌های دائمی منتداری صمیمی خویش را با قرائت شعرها بیان داشتند. گزارش معین ساعت ملایوه و اسماعیل جان خالف. محترم رئیس، هیئت شخصی قسمی حربی بخشیده به تشریف شما سفر هستند.
سردار استاد معاون یکم کماندیر قسم حربی подполковник хоҷазода. саломат бошед озод. در شرایط امروزه نیروهای مسلح جمهوری تاجیکستان همچون سپر برای حفظ مرز و بوم کشور دستاوردهای استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و وحدت ملی صادقانه خدمت می نمایند. در جریان سفر کاری معاون یکم رئیس کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان ملکشاه نعمتزاده، معاون رئیس ولایت سوخت زفر اسماعیل زاده، رئیس کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت جهانگیر سلیم زاده با همراهی رئیس شهر عبدالخالق خالق زاده از قسم‌های نظامی و سرحدی مستقر در شهر پنجکین دیدن نمودند. نخست در قسم نظامی 05 170 وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان هیئت نمایندگان حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و شهر پنجکین با شرایط‌های معیشی، آمادگی حربی و دیگر مسائلی که با فعالیت این قسم حربی مربوط است شناخته شدند. با آنها اطلاع داده شد که واقعاً از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان در اساس دستور و سپارش‌ها وظیفه گذاری‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قواهای مسلح کشور امکانیت‌ها در قسم‌های نظامی سال تا سال بهتر می‌شود. ضمن شناسایی با فعالیت این قسم نظامی از طرف معاون یکم رئیس کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان ملکشاه نعمتزاده، معاون رئیس ولایت سوخت زفر اسماعیل زاده، رئیس کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت جهانگیر سلیم زاده و رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالق زاده با افسران و سربازان اطلاع داده شد که امروز رهبریت کشور شخصا پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مسئله سال تا سال بهتر نمودن شرایط و امکانیت ها، تامین واسطه های ضروری، مهمات جنگی و دیگر مسئله هایی که به زندگی همروزه افسران و سربازان مربوط است تمام تدبیرها و غمخوری‌ها را روانه می‌سازند. اینجا برای هیئت افسران و سربازان یک دستورخانه ادانه آراسته شد. در قسم نظامی 05170 ضمن ملاقات با هیئت افسران و سربازان، نمایندگان کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و شهر پنجکین بار دیگر از هیئت افسران و سربازان دعوت به عمل آوردند که وطن عزیز خویش را دوست دارند، برای حفظ و محافظت آن همیشه آماده باشند. یکی از سربازان در این باره اندیشه هایش را چنین بیان کرد: منم داراترین آدم، وطن دارم، کمی خود را نگویم کم، وطن دارم. من همدمов ҳасан камолович хаткардаи донишгоҳи миллии ҷумҳурии тоҷикистон, аъзои ташкилоти ҷамъиятии пайравони пешвои муаззами миллат, гуфтанам она ки шогирди ҳамин устоди бузургвор маликшоҳ неъматзода, дастпарвардаи ҳамин устод. муҳтарам ҳозирини гиромиқадр, муҳтарам раиси шаҳр, муҳтарам устоди азиз, қадами мубораки шуморо ба қисми ҳарбии 05170 хайрамактаб гуфта изҳори миннатдории хеш ва кулли сарбозони шуҷои ватанро ба шумо мерасонам. در قسم سرحدبانی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان 0203 مستقر در شهر پنجکین، معاون یکم رئیس کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان ملکشاه نعمتزاده، معاون رئیس ولایت سوخت زفر اسماعیل زاده، رئیس کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت جهانگیر سلیم زاده و رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالق زاده با هیئت افسران و مرزبانان یک صحبت صمیمانه و همزمان آشکارا انجام دادند. با شرایط‌های خدمت،
آمادگی نظامی و دیگر مسئله هایی که به فعالیت سرحدبانی مربوط است در نزد رهبریت و دیگر مسئولین دستور و وظیفه ها پیشنهاد گردید. در این ملاقات صحبت ها پیرامون آموزش و تطبیق پیام نوبتی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوه‌های کشور به هیئت افسران و سربازان دستور داده شد که باید این برنامه مکمل رشد اقتصادی و اجتماعی که سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان را معین می‌کند تدبیرهای تبلیغاتی و معرفتی گسترش داده شود. واقعاً این ملاقات و صحبت‌ها بار دیگر هیئت افسران و مرزباران را وظیفه دار کرد که آنها باید در راه حفظ مرز و بوم کشور همیشه آماده باشند و اینجا باید گذشت نظامی و تشکیل دسترخوان ادانه تاکید شد که این غمخواری ها من بد نیست برای افسران و سربازان و آنهایی که در صف قوه های مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت میکنند ادامه داده خواهد شد. گزارش عباس همرازاده و اسماعیل خالف. در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هر سال 10 ینور همچون روز کارمندان مقامات نظارتی دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسیا در جمهوری تاجیکستان تجلیل می شود. به این مناسبت در شعبه منطقوی اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسیا جمهوری تاجیکستان در وادی سرافشان جمع آمدی ادانه برگزار گردید. رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده کارمندان شعبه منطقوی اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسیا جمهوری تاجیکستان در وادی زرافشان را با عید کسبیشان صمیمانه تبریک و مبارکباد نموده در فعالیت من بعده آنها کامیابی ها آرزو نمود. از جمله تاکید شد که تأسیس این نهاد دولتی از دستاوردهای مهم جمهوری تاجیکستان در سمت مقاومت با کورپسیا به شمار رفته کارمندان آن با راهنمایی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در راه اجرای وظیفه‌های خدمتی بهر حفظ منفعت‌های اقتصادی دولت، تامین حقوق آزادی‌های انسان و شهروان، تقویت مقاومت جهت پس نمودن شدت عامل‌های کورپسیونی کارهای زیادی را عملی کردند. از طرف رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده به کارمندان شعبه منطقوی سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی تقدیم گردید. همزمان راهبران مقامات حفظ حقوق و قدرتی شهر پنجکین نیز در این جمع آمد تنتنوی شرکت ورزیده کارمندان شعبه منطقوی اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسیا در وادی سرافشان را با عید کسبیشان تبریک و مبارکباد نمودند. سردار شعبه منطقوی اگنتی پالکونیک عدلیه نظامزاده نصرالدین نظام برای چنین توجه به رهبریت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین و دیگر مقامات حفظ حقوق و قدرتی عرض سپاس کرد و همزمان تاکید کرد که آنها فعالیت خویش را در سمت اجرای دستور و سپارش‌های پیشوای معظم ملت نشاندادهای پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و دستور و سپارش‌های مقامات بلوگی عملی می‌سازند. گزارش عباس همرازاده و شاه حسین صالحوف. در جریان شناسایی با فعالیت کارخانه‌های صنعتی، باغ‌های استراحتی و دیگر انشاءاتی که به خدمت رسانی مردم نگرانده شده است، رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده نخست از کارخانه کارکرد شیر که از زمان شوروی باقی مانده است دیدن نمود. مسئولین این کارخانه
ба раиси шаҳр иттилоъ доданд, ки ҳанӯз соли 2005 ба корхона як маҷмӯъ таҷҳизоти замонавӣ ворид намуданд ва бо пешомадани баъзе мушкилот то ба ҳол ин корхонаи саноатӣ коркарди маҳсулоти ширӣ бо иқтидори лоиҳавӣ пурра фаъолият надорад. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ба муовинони сарпараст ва дигар масъулин аз ҷумла соҳибмулки ин корхона дастур дод, ки бо мақсади таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти ширӣ бояд ин корхонаи коркарди шир ҳарчи зудтар мавриди истифода қарор гирад ва дар назди роҳбарияти он супоришҳои мушаххас дода шуд. дар ҷараёни шиносоӣ бо иншооти шаҳри Панҷакен, раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода аз боғи фарҳангию истироҳатӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ воқеъ дар соҳили руди Зарафшон низ дидан намуд. соҳибкори ин боғи фарҳангӣ ба раиси шаҳр иттилоъ дод, ки айни замон корҳои ободониву созандагӣ дар асоси дастуру супоришҳои роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен ва риояи талаботи меъморию шаҳрсозӣ бо маром ҷараён дорад. иттилоъ дода шуд, ки айни замон ин ҷо як маркази чорабиниҳои мусиқӣ барои ҷавонон бунёд мешавад, ки корҳои асосӣ ба анҷом расонида шуда, танҳо пас аз насби таҷҳизоти барқӣ ва дигар воситаҳои зарурӣ ин маркази дилхушӣ ва мусиқӣ мавриди истифода қарор дода мешавад. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ба масъулини боғи ба номи Камоли Хуҷандӣ дастур дод, ки бояд соли равон кӯли ҷавонони ин боғ ҳаматарафа, зебо, тоза ва атрофи он бо як тарҳи меъмории замонавӣ барои мавсими дарпеш истода омода карда шавад. роҳбарияти боғ изҳор доштанд, ки соли равон ба истиқболи 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои анҷом додани таъмири куллии боғи ба номи Камоли Хуҷандӣ тадбирҳои мушаххас андешида мешавад. яке аз мавзеъҳои истироҳатию фароғатӣ дар шаҳри Панҷакен тарабхонаи бешазор дар соҳили дарёи Зарафшон ба шумор меравад. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода зимни боздиди корӣ аз тарабхонаи бешазор дидан намуд. бо рафти корҳои ободониву созандагӣ шинос гардид. ҳамзамон ба соҳибкори ин тарабхона ва дигар масъулин дастур дод, ки бояд ин тарабхона ба маънои том ба як макони зеботарин ҳам барои сокинони меҳмонони шаҳру диҳоти Панҷакен ва сайёҳони хориҷӣ табдил ёбад. дар ин замина соҳибкор ва дигар кормандони тарабхонаи бешазор барои вусъати корҳои ободониву созандагӣ боз ҳам беҳтар намудани шароити хизматрасонӣ вазифадор шуданд. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода дар қисми ғарбии шаҳри Панҷакен бо рафти бунёди бинои нави раёсати агентии ҳифзи иҷтимоӣ ва нафақаи шаҳри Панҷакен шинос гардид. ба масъулин дастур дода шуд, ки ин бино, ки дар хиёбони марказӣ ба номи устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ мавқеъ дорад, бояд тарҳи зебо, сифати баланд ва дар муҳлати пешбинишуда мавриди истифода қарор дода шавад. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо рафти бунёди бозори нави замонавӣ дар собиқ корхонаи консервабарории Шарбат низ шинос гардид. ба раиси шаҳр масъулин иттилоъ доданд, ки аксари корҳои асосӣ, бунёди нуқтаҳои савдо ва дигар иншооти ин бозори замонавӣ ба анҷом расонида шуда, ҳамзамон асфалтпӯш кардани роҳу роҳравҳои он бо маром эдома дорад. раиси шаҳр масъулинро вазифадор кард, ки бояд ин бозор бо як тарҳи зебо
و شرایط‌های مساعد برای صاحبکاران و تاجران بنیاد گردد و در مهلت پیشبینی شده برای مردم شهر و دیهات پنجکین و مهمانان و سیاحان خدمت رسانی را آغاز نماید. در جریان شناسایی با فعالیت انشاءات گوناگون شهر پنجکین، رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده به منزل معیوب قربانزاده سمیه نیز تشریف آورد. او را با سال نو 2026 تبریک و مبارکباد کرد. با این معیوب پیش از همه سلامتی و از طرف مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین عروبچه معیوبی و دیگر تحفه ها تقدیم کرده شد. گزارش عباس همراساده با الجان خالق. бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади шиносоӣ аз рафти корҳои ободонӣ раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода ба ҷамоати деҳоти халифа ҳасан сафари корӣ анҷом дод. нахуст мавсуф аз фаъолияти соҳибкори носир амонов ки дар мавзеи маъруф бо номи автодром ҷойгир аст шинос гардид. инҷо соҳибкор мағозаи фурӯши масолиҳи сохтмонӣ ва лавозимоти барои таъмиру хонаву ошхона муҳимро таъсис дода бо нархҳои дастрас ба фурӯш гузоштааст. мегӯяд маҳсулот истеҳсоли ватаниву хориҷӣ буда кафолат дорад. раиси шаҳри панҷакент барои фаъолияти минбаъда маслиҳатҳо дода барор таманно намуд. дар мавзеи хамиртепаи ҷамоати деҳоти халифа ҳасан барои 47 оилаи хоҷагии деҳаи хумгарони ҷамоати деҳоти косатарош манзилҳои нави истиқоматӣ бунёд карда мешавад. он бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ва маблағгузории корхонаи муштараки зарафшон амалӣ гашта дар назар аст бахшида ба ҷашни фархондаи давлату миллат мавриди истифода қарор дода шавад. зимни шиносоӣ аз сатҳу сифати корҳои сохтмонӣ раиси шаҳр ба масъулин ҷиҳати босифат дар муҳлати муайяншуда ва бо тарҳу намои миллӣ сохтани хонаҳои истиқоматӣ дастур дод. инчунин дар ин ҷо раиси шаҳр бо сокинони маҳаллӣ суҳбати озоду самимӣ доир намуда аз зиндагии онҳо пурсон шуд. мардум дар навбати худ аз камбудиҳои ҷойдошта ба мисоли нуқтаи партовпартоӣ, таъмини обу барқ, набудани қабристон ва монанди инҳо ба роҳбарият арз намуданд. масъулин вобаста ба ҳалли мушкилотҳои ҷойдоштаи бошандагон вазифадор шуданд. дар деҳаи шӯрчаи ҷамоати деҳоти халифа ҳасан аз ҷониби соҳибкор бо мулло союшов бунёди боғчаи кӯдаконаи муосир барои 500 нафар кӯдак пешбинӣ гардидааст. он дорои 9 ҳуҷра буда пас аз ифтитоҳ кӯдакон дар шароити хуб таълиму тарбия хоҳанд гирифт. раиси шаҳри панҷакент барои тезоидани корҳо ва босифат анҷом додани он дастурҳо дод. бояд гуфт ки бунёди иншооти мазкур дар доираи татбиқи нишондодҳои паёми пешвои муаззами миллат буда дар ҷалби бештари кӯдакон ба тарбия мусоидат мекунад. бо бунёди ин кӯдакистони муосир масъалаи ҷалби кӯдакон ба муассисаҳои таълимии томактабӣ ва дар сатҳи хуб бо таълиму тарбия фарогирифта шудани онҳо як андоза ҳал хоҳад шуд. дар идомаи сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти халифа ҳасан раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода аз корҳои сохтмонӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи асосии рақами 1 деҳаи деваштич боздид намуд. маълум шуд ки корҳои бунёдкорӣ вусъат ёфта имрӯзҳо устоҳо бо рангубор ва дигар корҳо машғуланд. ёдовар бояд шуд ки пудратчӣ ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди гулгон буда фармоишгар бунёди миллии иҷтимоии маблағгузории тоҷикистон мебошад. бино дар масоҳати наздик 3 гектар сохта шуда дорои 2 ошёнаи таълимӣ иборат аз 10 синфхона ва як бинои иловагӣ иборат аз 3 синфхонаи замонавӣ мебошад. айни замон дар муассисаи имрӯза зиёда аз 600 нафар талаба таълим гирифта наздик 40 нафар муаллимони бо таҷриба кору фаъолият доранд. таъкид гардид ки бо тарҳу услуби замонавӣ шароити хоса сохта ба истифода додани мактаби нав инчунин бо ба ҷойкори доимӣ таъмин гардидани шаҳрвандон мусоидат хоҳад кард. бо иштироки раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода дар деҳаи кабудсанги ҷамоати деҳоти халифа ҳасан маркази саломатии минтақавӣ ифтитоҳ ёфт. он бахшида ба 35-мин солгарди
استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بوده یکی از انشاءهای مهم اجتماعی و جشنی به حساب می رود. بنا از یک آشیانه و 6 حجره کاری عبارت بوده 11 نفر کارکنان ساحه طب به مردم دهه خدمت رسانی عالی طبی خواهند رسانید. مرکز سلامتی در دایره لایحه انکشاف بروقتی کودکان برای گسترش سرمایه انسانی در تاجیکستان با دستگیری مولوی بانک عمومی جهانی ساخته شده برای قبول، توصیه و طبابت بیماران شرایط مهیا بوده. اتاقها با تجهیزات معاصر طبی و طبابتی مجهز می باشد. همزمان در همینجا رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده با کارمندان ساحه طب ملاقات آزاد نموده از فعالیت و شرط و شرایط کاری پرسان شد. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده با فعالیت مؤسسه دولتی نهالپروری شناس گردیده با مسئولین ساحه کشاورزی صحبت نمود. تاکید گردید که فعالیت مؤسسه دولتی نهالپروری نظررس بوده برای سرسبز نمودن کوچه و خیابان‌های مرکزی شهر و حدود دهات همزمان در پرورش نهال‌های میوه‌دهنده نقش مهمی بازد. دستور داده شد که باغداران و کشاورزان، رئیسان جماعت‌های دهات و راهبران کارخانه و تشکیلات‌ها نهال‌ها را از مؤسسه دولتی نهالپروری خریداری نمایند. رئیس شهر پنجکند جهت استفاده ثمرناک آب و زمین، بنیاد باغ‌های نو، تشکیل کارخانه‌های کارکرد محصولات کشاورزی، سبز و خرم نمودن محیط زیست، وسعت بخشی کارهای آبادانی و سازندگی دستور و توصیه‌ها داد. همزمان رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده از کارخانه خرد کارکرد برنج دیدن نمود. در این کارگاه با نصب تجهیزات گوناگون نخست شالی تازه کرده شده پس آن برنج استحصال کرده می شود. اطلاع داده شد که کارگاه می تواند در یک شبانه روز بیشتر از 1 تن شالی را تازه کرده برنج استحصال نماید. ساکن جماعت دهات خلیفه حسن شهنازه شادیوی 41 ساله اویله‌دار صاحب 2 فرزند می باشد. ضمن سفر کاری رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده به خانه این مادر برای دیداربینی رفته برایش مواد عضوقواری کمک مولوی را نیز سپارید. شهنازه که معیوب گروه یکم می باشد از طرف راهبریت مقامات محلی عرابچه نیز تحفه کرده شد. شهنازه در نوبت خود برای چنین دستگیری و غمخواری و حالپرسی منتداری خود را اظهار داشته بهر شکوفایی دیارمان دست بر دعا برداشت. ساکن کوچه بقالی شهر پنجکند نور محمد سمیحов اویله‌دار صاحب 4 فرزند می باشد. او همراه با اویله و فرزندانش سخنان پیشوای معظم ملت را سرمشق کاری زندگیشان دانسته هر یک وجب زمین و آب را ثمرناک و عاقلانه استفاده می برند. در یک سال 2 و یا 3 حاصل فراوان را به دست می آورند و با این واسطه درآمد زندگیشان هم بهتر و خوبتر می گردد و تلاش دارند که در فراوانی بازارهای استعمالی مردم و تأمین امنیت عضوقواری حصه‌ای سزاوار گذارند. ضمن شناسایی رئیس شهر پنجکند تاکید نمود که امروزها استفاده با ثمره زمین، گرفتن زیاد از 2 حاصل از آن، استحصال محصولات کشاورزی، ذخیره کافی مواد غذایی و تأمین بازارهای مملکت با محصولات تر و تازه کشاورزی از دهقانان و کشاورزان مسئولیت بیشتر را طلب می کند. نور محمد سمیحов میگوید زمین را ثمرناک، عاقلانه و مقصدناک باید استفاده برد. طور پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان ابراز می دارند زمین بایگری اساسی مملکت ماست. آینده جمهوری، آینده خلق تاجیکستان از بسیار جهت با آن وابسته است که مناسبت به زمین در مملکت ما چگونه به راه مانده می شود. برابر استفاده با ثمره آب و زمین نور محمد سمیحов با چارواپروری نیز مشغول است. رئیس شهر پنجکند از چارواپروری او و چند از فرم‌های دیگری جماعت دهات خلیفه حسن نیز شناس شد. چارواداران شهر و دهات پنجکند اظهار داشتند که در زمینه دستورهای حکومت جمهوری تاجیکستان تلاش می‌کنند تا در تطبیق هدف‌های اساسی رشد ساحه چارواداری در کشور محبوبمان سهم ارزنده خود را گذاشته باشند. زیرا چارواپروری این مساعدت به تأمین امنیت عضوقواری بوده در تأمین بازار استعمالی با محصولات خوش‌صفتی گوشت و شیر نقش مهمی بازد. ضمن شناسایی رئیس شهر پنجکند دستور داد که سرشمار ذات‌های منفعت آور زیاد و پرورش کرده شود.
ҳифзи марзу бӯми кишвар рисолати ватандорӣ буда, ҳимояи он на танҳо вазифаи ниҳодҳои қудратӣ, балки ҳар як сокини масъулиятшинос, худогоҳ ва зираку ҳушёри меҳан мебошад. Яке аз самтҳои асосии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои қудратӣ, аз ҷумла мақомоти амният, мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи нашадор буда, дар ин самт фаъолияти ҷиноятии гурӯҳҳои трансмиллии нашаҷалоб ошкору пешгирӣ мекардад. аъзоёни ин гурӯҳҳо боздошт ва аз онҳо миқдори зиёди маводи мухаддир мусодира карда мешавад. мубориза бо гардиши ғайриқонунии маводи нашадор ин ҷаҳду талош барои солим нигоҳ доштани генофонди миллат, наҷоти ҳувият ва манфиатҳои миллӣ мебошад. паҳнкунандагони маводи мухаддир ҷавононро мубталои дарди нашамандӣ мекунанд, низоми иқтисодии кишварро заиф месозанд, обрӯву эътибори байналмилалии давлатро халалдор мекунанд. зимни гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ, кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, ду нафар аъзои гурӯҳи трансмиллии нашаҷалоб, Сатторов Уктам Шамсидинович, соли тавлидаш 1981, зода ва сокини ҷамоати деҳоти Саразми шаҳри Панҷакент, ва Ҳомидов Соҳиб Амридинович, соли тавлидаш 1986, зода ва сокини ҷамоати деҳоти Саразми шаҳри Панҷакент, бо гумони даст доштан дар муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир боздошт карда шуданд ва аз онҳо дар ҳаҷми махсусан калон 44 килограмм воситаи нашадори нави ҳашиш дарёфт ва мусодира гардид. Хуб Муҳаммад телефон кард ки биё гуфт анон бор афёнас камтар кӯҳ ва границаи O'zbekiston бурда партоям гуфт. мо ҳар демо афёна гирифта ба граница рафтем ки границада солдатои O'zbekiston будааст. мо ба вай кард мо бора партофта ҳаминҷо ҳар демо ҳар ду тарафа гурехтем. баъди ҳамон мана амният дошта овардам, фаҳмидам ки бори тавои соҳиб ини ҷонибек будааст. дар ҳафти пешбурди чорабиниҳои оперативии тафтишотӣ муайян карда шуд ки бо дастур ва роҳнамоии саркардаи ин гурӯҳи ҷиноятӣ шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон Рустамов Ҷонибек Ҳусанович, соли тавлидаш 1988, зода ва сокини деҳаи Шурчаи ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасани шаҳри Панҷакент ки айни замон дар хориҷи кишвар қарор дорад, боздоштшудагон мақсад доштанд ки воситаи нашадорро тавассути хатти сарҳади давлатӣ ба кишвари ҳамсоя интиқол диҳанд. ман наркотикати до тараф уҳтамакати саҳар ва кӯҳ рафтам. боло рафтам, ин 4-5 солдати O'zbekiston буд. 2 рӯзак буд, 43-44 кило наркотик буд. Партофтами гурӯҳтам. ман Россия рафтам. обратно Tojikiston ба омадам. граница ба Sarazm ба амният қафидан. ин хона با 1 کیلو نارکوتیک بود امنیت به سپاریدم. мувофиқи маълумотномаи шуъбаи ташхиси криминалистии раисати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд маводи нашооварӣ мусодирашуда 20 килограмм нави ҳашиш ва 24 килограмм нави афюн буда, вазни умумияшон 44 килограммро ташкил медиҳад. оид ба ин ҳолат бо дастрасии моддаи 200 қисми 4 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, мавриди тафтиши пешакӣ қарор дода шуд. баъди ба итмом расидани тафтишоти пешакӣ барои қабули қарори қонунӣ парвандаи ҷиноятӣ ба мақомоти судӣ пешниҳод гардид ки дар натиҷа бо ҳукми суди шаҳри Панҷакент Сатторов Уктам Шамсидинович ба муҳлати 16 сол ва Ҳомидов Соҳиб Амридинович ба муҳлати 19 сол аз озодӣ маҳрум карда шуданд. чорабиниҳои оперативии тафтишотӣ оид ба боздошт ва истирдоди саркардаи гурӯҳи ҷиноятӣ Рустамов Ҷонибек Ҳусанович аз хориҷи кишвар ба Тоҷикистон идома доранд. ин зуҳуроти маргбор ва номатлуби қочоқбарон хилофи ақли солим ва қонунгузории кишвар мебошад. барои решакар намудани ин вабои аср мо шаҳрвандони Тоҷикистонро зарур аст ки дастаҷамъона ба муқобили ҳар як паҳнкунандаи маводи мухаддир муборизаи беамон барем, чунки омили асосӣ аз байн бурдани истифодаи маводи мухаддир дар байни ҷавонон пеш аз ҳама дарки баланди масъулиятшиносӣ ва қонунпазирии онҳо мебошад. дар толури кӯҳи ба номи Лоиқ Ширалӣ семинари машваратии бозомӯзӣ дар мавзӯи таъмини рушди устувори соҳаҳои мухталифи кишоварзӣ дар шароити тағйирёбии иқлим ва оид ба коҳиш додани он дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар шаҳри Панҷакент баргузор шуд. семинарро муовини раиси шаҳри Панҷакент Эркин Хушбахзода оғоз бахшда меҳмононро муаррифӣ намуд. аз ҷумла Солиҳов Шамсиддин Ғолибович, сардори комиссияи давлатии озмоишӣ ва боздиди назоб, Вазиров Ширалӣ, номзади илмҳои ветеринарии Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шотемур, Охунҷонов Абдуҳафизович, ходими калони илмии филиали Институти боғу токпарварӣ ва сабзаводкорӣ дар вилояти Суғд, Сатторов Абдумуталиб, ходими илмии шӯъбаи гӯспанду бузпарварии Институти чорводорӣ ва чарогоҳи аграрии илмҳои кишоварзии Тоҷикистон,
бадалов довуд аз стансияи таҷрибавии илоҳияти хобшиносии суғди академияи илмҳои кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон иштирок доштанд. бояд гуфт ки рушди соҳаи кишоварзии фаровонии ҳосил баракати дастурхони мардум бе фаъолияти мураттабу мунтазами иншоотҳои обёрӣ ва бо оби полизӣ таъмин намудани киштзорҳо тасаввур кардан ғайриимкон аст. нотиқон дар суханронии хеш иброз намуданд ки таъкиду вазифагузории президенти мамлакат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи дар сатҳи баланд иҷро кардани кишти баҳорӣ ва фаровон намудани маҳсулоти кишоварзӣ самти асосии деҳқонон ба шумор меравад. зикр гардид ки яке аз роҳҳои фаровонии маҳсулот дар бозорҳо ин риояи агротехникаи кишту парвариш ва ҳамин гуна гирифтани дусия ҳосил аз як замин мебошад ки дар шароити шаҳри Панҷакент ин имконпазир аст. аз дигар омили фаровонҳосилӣ ин яххобмонӣ дар фасли зимистон ва киштгардон намудани заминҳо мебошад. дар шароити дигаргуншавии иқлим қайд гардид ки истифодаи самароноки ҳар қитъа замин муҳим буда аз кишоварзон даъват ба амал оварда шуд ки бо истифода аз таҷрибаҳои пешқадам ва татбиқи илм дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳамин гуна дар таъмини озуқаоварии кишвар саҳми бештар гузоранд. гузориши Майсаратиллоева ва Талабшо Тошев. дар муассисаи давлатии осурхонаи ҷумҳуриявии таъриху кишваршиносӣ ба номи устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ шаҳри Панҷакен маҷлиси навбатии шӯрои илмии осурхона вобаста ба ҷамъбасти натиҷаҳои фаъолият дар соли 2025 нақшаи вазифаҳо барои соли 2026 ва ҳамзамон баррасии як қатор маърузаҳои илмӣ баргузор гардид. маҷлиси шӯрои илмиро сарвари осурхонаи ба номи устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ Мақсудҷон Мизробзода ҳусни оғоз бахшид ва ба ҳозирин иттилоъ дод ки дар партави дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дигар дастурҳои мақомоти болоӣ аз тарафи кормандони осурхонаи ҷумҳуриявӣ ба номи Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ шаҳри Панҷакен дар соли 2025 як силсила тадбирҳо амалӣ шуда барои аҳли ин осурхона ба феҳристи шаҳрҳои ҷаҳонии ҳунармандӣ ворид шудани Панҷакенти бӯстонӣ ва омодагӣ ба 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон хеле ифтихори бузург аст. дар шӯрои илмӣ нахуст маърузаи илмӣ корманди осурхона Раҷабзода Расул дар мавзӯи катибаҳои рангнавишти мақбараи Муҳаммади Башоро ва аҳамияти таърихии он ироа гардид. дар ин маъруза таъкид гардид ки воқеан мақбараи асримёнагии Муҳаммади Башоро яке аз ҷойҳои муқаддаси Тоҷикистон ба шумор рафта ба муҳаддиси машҳур Муҳаммад Башоро бундор буда он дар деҳаи зебоманзари Мазори Шариф дар масофаи 9 километр аз маркази ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ қарор дорад. нотиқ иттилоъ дод ки воқеан катибаҳои ин ёдгории таърихӣ бо ҳарфҳои кӯфӣ насх, сулс, настаълиқ қироат гардида хушбахтона аз тарафи осурхонаи ҷумҳуриявӣ ба номи устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ дар натиҷаи таҳқиқотҳо аксари катибаҳо аз нав пайдо ва барқарор карда шуданд. дар шӯрои илмӣ пиромани мавзӯи чароғҳои сирдор дар Панҷакенти асрҳои 9 ва 13 дар асоси бозёфтҳои навин ва ҳафриёти бостоншиносӣ солҳои 2015-2022 ба ҳозирин маърузаи илмии корманди осурхона Фирӯз Аминов пешниҳод гардид ки ӯ дар бораи ин ёдгориҳои таърихӣ ба аъзои шӯрои илмии осурхона маълумоти муфассал дод. ҳамзамон дар ин шӯрои илмӣ пиромони фаъолияти экспедитсияи ҷустуҷӯи тадқиқоти осурхона дар соли 2025 гузориши муфассал пешниҳод гардида дар бораи фаъолияти шӯрои илмии осурхона низ дар соли 2025 масъулин гузориш доданд. дар шӯрои илмӣ
نمایندگان حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، شورای شهری حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان، مؤسسه دولتی پایگاه باستانشناسی پنجکین سرس و دیگر عالمان و محققان پیرامون آموزش پیام پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و دیگر مسئله هایی که بر رشد ساحه باستانشناسی، فعالیت آثارخانه و آمادگی به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان اندیشه های خویش را ارزیابی نمودند. در مجلس سرور آثارخانه جمهوری به نام استاد ابو عبدالله رودکی حاضرین را با هیئت شورای علمی آثارخانه پیشنهاد و بررسی نقشه شورای علمی در سال 2026 و موضوعهای مهمی که باید در سال فرخنده و آمادگی به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مورد آموزش و بررسی در شوراهای علمی قرار گیرد معلوماتی مفصل داد و به حاضرین اطلاع داد که واقعا سال 2026 برای کارمندان آثارخانه جمهوری تاریخ و کشورشناسی به نام استاد ابو عبدالله رودکی یک سال فرخنده وسط کارهای آثارخانوی و به تماشابینان خاصه سیاحان داخلی پیشنهاد کردن بهترین نمونه های آثار نیاگان تاجیکان به شمار می رود. گزارش عباس همراه‌زاده و اسماعیل خالف. با مقصد گسترش کارهای ترغیباتی و تشویقاتی در شهر و دهاتی پنجکент ملاقات و صحبت‌ها با مرام گذرانده می شود. این نوبت در کتابخانه مرکزی شهری پنجکент روز یگانه اخبار دایر شد. آن در موضوع توضیح پیام پیشوای معظم ملت بوده. نمایندگان مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر دایر این موضوع ابراز اندیشه کردند. مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهری پنجکент شیرینشاه نوراللویف و متخصص پیشبری این شعبه اولیم کلونوف اظهار داشتند که پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان وظیفه و تشبس ها، اقدام و راهنمایی، عهدهداری و هدف‌های استراتژیکی را معین می‌نماید. در قطار دیگر ساحه‌ها سرور دولت دایره علم آموزی و تیار نمودن کادرهای جوانی بلند اختصاص ابراز اندیشه کردند. قید گردید که بلند برداشتن سطح دانش و معرفت، تقویت حسی خودآگاهی و خودشناسی هر یک ساکن مملکت وظیفه مهم روز به حساب رفته، تطبیق کارهای عملی نظررس را تقاضا می‌نماید. به نشر رسیدن نامگوی زیادی ادبیاتی بدیعی، چوب و به اهالی مملکت رایگان تحفه نمودن کتاب تاجیکانی علامه باباجان غفورов و شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی به مناسبت 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بخشیده شده. مقصد از تقدیم تحفه کردن این اثرهای بیزوال قبل از همه گسترش خودشناسی و خودآگاهی ملی و احساس وطن دوستی و وطن پرستی مردم خاصه نورسان و جوانان می باشد. نمایندگان مقامات محلی دایره رعایت قانون‌های عملکننده جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک، پیشگیری شامل شوی جوانان به حزب و حرکت‌های افراطگرا و مانند اینها سخن گفته. در سیمای اشتراکچیان ملاقات اهل جامعه را به هوشیاری و زیرکی سیاسی دعوت نمودند. تاکید گردید که در عموم پیام پیشوای معظم ملت سرور دولت محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان را میتوان راهنمای زندگی آسایشته و با سعادت نامید، زیرا آن دستور است برای آبادانی و سازندگی دیار محبوبمان. گزارش مهندس اتم‌الله و شاه حسین صالحов.
бемории диабети қанд яке аз бемориҳои музмин ва паҳншудаи замони муосир ба ҳисоб меравад, ки дар натиҷаи зиёд шудани миқдори глюкоза дар хун ба вуҷуд меояд ва сол то сол шумории гирифтории ин беморӣ дар ҷаҳон афзоиш меёбад. Ин беморӣ метавонад ба тамоми узвҳои бадан таъсир расонад. табиби эндокринологи маркази саломатии шаҳри Панҷакен Баротва Бивиҷон оиди бемории диабети қанд чунин маълумот дод. диабети қанд ин беморие мебошад, ки дар вақти норасоии инсулин дар организми одам ва ба баландшавии қанди хун дар организм оварда мерасонад. мутаассифона рӯз аз рӯз диабети қанд дар байни кӯдакон ва калонсолон зиёд шуда истодааст. дар таҳти назорати мо диабети қанди навъи 1 зиёда аз 250 нафар ва диабети қанди навъи 2 зиёда аз 600 нафар мебошанд. ба гурӯҳҳои хавфи диабети қанд дохил мешаванд синну соли одамоне ки аз 40 сола боло, шахсоне ки бо хешовандони наздикшон диабети қанд доранд, шахсоне ки вазни зиёдатии бадан доранд, шахсоне ки тарзи ҳаёти камҳаракат мебаранд, шахсоне ки фишорбаландӣ доранд. аломатҳои диабети қанд: якумаш ин обнӯшӣ ва пешобронии зиёд, хушкшавии даҳон, хирашавии чашмон, дарднокӣ ва сӯзиши пойҳо дида мешавад. пешгирии диабети қанд ин тарзи ҳаёти солим бурдан, дар як рӯз зиёда аз ним соат пиёда роҳ гаштан, аз одатҳои бад даст кашидан. одамоне ки синну солшон аз 40 сола боло бояд ҳар сол як бор аз ташхиси қанд гузаранд барои дарёфти бемаҳалли қанд дар организми инсон. табобаташ ин истеъмол намудани доруҳои қандпасткунанда ва маҳлули инсулинро дар зери пӯст ворид мекунад. диабети қанд бемории хатарнок вале то андозае пешгиришаванда мебошад. риояи тарзи ҳаёти солим, фаъолияти ҷисмонӣ, парҳези дуруст ва назорати мунтазами тиббӣ метавонад ҳар як шахсро аз ин беморӣ нигоҳ дорад. кормандони маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими шаҳри Панҷакен ҳамарӯза дар байни аҳолӣ, хонандагони дабистонҳо, донишҷӯён, хоса сокинон корҳои фаҳмондадиҳиро оиди бемории диабети қанд хуб ба роҳ монда ба ҳар яки онҳо маводи иттилоотӣ тақсим намуданд. бемории диабети қанд ба табобат ва назорати ҷиддӣ зарурият дорад. шахсе ки ба ин беморӣ гирифтор мешавад ба тавсияи мутахассисон бояд аҳамияти ҷиддӣ диҳад. пешгирӣ ҳамеша беҳтар аз табобат аст. аз ин рӯ амал кардан кафолати саломатии фардои мост. гузориши Дилшода Ҳалимова ва Талабшо Тошев. адабиёти тоҷику форс ки дорои таърихи тӯлонӣ ва пур аз шеъву фароз аст ба майдони ҳунар суханбарони беназирро овардааст ки офаридаҳои мондагорашон дар хазинаи ҷаҳонӣ унвони ҷовидонагӣ касб намуданд. яке аз чунин нобиғагони нотакрор ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ мебошад, ки бо бунёди кохи бегазанди худ дар шоҳкориҳои фарҳанги ҷаҳон нақши пойдор гузоштааст. бояд гуфт, ки дар даврони соҳибистиқлолӣ бо роҳнамоӣ ва ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалираҳмон ҷиҳати арҷгузорӣ ва бузургдошти фарзандони бароманди миллат корҳои шоиста анҷом дода мешавад. дастури пешвои миллат дар бораи нашри шоҳномаи безаволи Абулқосим Фирдавсӣ ва ба ҳар оила тақдим намудани он аз ҷумлаи ин ибтикороти ватандӯстона ба хотири тақвияти худшиносии миллат мебошад. мо бо яке аз собиқадори соҳаи маориф омӯзгори шинохта Шарифамо Обуқулова хӯрда ӯро дар манзили истиқоматаш ҳангоми мутоилаи шоҳасари безаволи Абулқосим Фирдавсӣ дарёфтем. ҳарчанд синнаш ба 80 расидааст, вале онро бо мароқи хеле зиёд мутоила мекард. ҳангоми суҳбат оиди мутоилаи асари безаволи шоҳнома бо ифтихормандӣ ҳарф мезад. имрӯзҳо халқи тоҷики мо ҷашни 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистонро истиқбол гирифта истоданд. ба ҳамин муносибат ҷаноби олӣ президенти муҳтарами мо бисёр саҳми калон гузоштанд дар ташвиқоту тарғибот кардани асарҳои безаволи шоиру нависандагони форсу тоҷик саҳм гузоштанд. аз он ҷумла муҳтарам президенти мо барои дастрас кардани китоби олимони машҳур, китоби қаҳрамонони миллати тоҷик саҳм гузоштанд. аз он ҷумла барои баровардани китоби бобоҷон ғафуров
تاجیکان خیلی سهم کلان گذاشتن. کتاب تاجیکان بابا جان غفورов پیش از همه کتاب تاریخی، کتاب یک عمره ملت تاجیک می باشد که ملت ما را به عرصه‌های جهانی آشنا کرد، شناس کرد. کی بودن تاجیکان، تاریخ خلق تاجیک، رسم و رسوم، عرف و عادت‌های ملی خلق ما، بزرگان ملت تاجیک، همه همون هستی و بلندی های و موفقیت های همون زمان رو بابا جان غفور درس کردن. این کتاب پر به تمام خلق تاجیکستان و هر یک عائله به پول تقسیم کرده شد. این اقدام از طرف پرزیدنت محترم ما تشکیل کرده شد. در تاجیکستان تمام اهالی از کتاب تاجیکان بابا جان غفور با خبر هستند. این کتاب یک دستور روی میزی هر یک عائله شده است و هر یک تاجیک از تاریخ و از نسل و اولاد و اجداد و از رسم و رسوم خلق خودش با خبر می شود. برای همین با برابر همین تقسیم کردن کتاب تاجیکان باز جناب عالی عهدهدار شدند و ذمه گرفتند که کتاب شاهنامه فردوسی را نیز و تمام اهالی تاجیکستان به پول از حساب فاند ذخیروی خود جناب عالی تقسیم کنند. من کتاب شاهنامه هم کتاب بابا جان غفور تاجیکان را دسترس کردم و در خانه در وقتهای خالگی هم ورق میزنم، الهام میگیرم، بسیار هم روح بلند میشوم و هر کسی که این کتاب را گیرد خواند البته پر از حیات و فعالیت خلق خودش با خبر میشود. این برای هر یک انسان مطالعه کردن همین کتاب تاجیکان و کتاب شاهنامه فردوسی حتمی است. تا تاریخ خود را ندانیم ما کی بودن خود، آینده خود را درک کردن نمیتوانیم. همزمان معلمه شریفه ما ابلاغقلووا قید نمود که تربیت نسل نورس یکی از وظیفه‌های اولین درجه عائله، جامعه و مکتب محسوب یافته. در تربیت این قشر آینده ساز جامعه هر فرد باید مسئولیت شناس باشد. آموزگار شخصی است که راهنما و راهگشا و نوآور تفکرساز. او باید کوشش کند که از علم و دانش‌های زمانوی برخوردار باشد تا اینکه شاگردان را در راه خویشتن‌شناسی و میهن‌پرستی تربیت نماید. من به همه خوانندگان همین اثر شاهنامه بی زوال عبدالقاسم فردوسی مصلحت میدیم، توصیه میدیم که از این کتاب بهره برند و در سیمای فرزندان خود آموزگاران باشند، در سیمای شاگردان خود، در خانه پدر و مادران، در سیمای فرزندان و جوانان یک جوانانی تربیت کنند که انا همین خیلی خصلت‌های بهترینی که در همین اثر شاهنامه آورده شده است، خصلت‌های بهترین ناترسی، دلیری، علم دوستی، معرفت پروری، خصلت‌های وطن دوستی، خصلت‌های بدونی در همین شاهنامه تحلیل کرده شده است و میخواهم که تمام آدمان تاجیکستان خواه پیر و خواه برنا از این اثر استفاده برده، خصلت‌های بهترین قهرمان‌های همین اثر را و مانند رستم، سهراب، سیاوش، قهرمان‌های منفی، افراسیاب و دیگر شاهان ضحاک، شاهان ظالم بودند، شاهان بدخواه بودند، همین خصلت‌های بد را فردوسی در اثرش خیلی خوب تحلیل کرده، تجسم کرده است. تقدیر آثار گرانبهای عالم شاهنامه ابوالقاسم فردوسی از جانب پیشوای ملت محترم امام رحمان تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی تحفه ارزنده و بی‌نظیر است برای خرد و بزرگ ملت تاجیک. واقعا هفته‌ای که سپری گردید در خاطرات ما با رویداد واقعه‌های گوناگونش ثبت خواهد شد. اینک هفته نو آغاز می‌یابد. ما به همه شما بینندگان عزیز و ارجمند
дар ҳафтаи нав пеш аз ҳама тани сиҳат, хонаи обод, бахту саодат ва муваффақиятҳо дар ҳамаи ҷоддаҳои зиндагӣ орзу мекунем ва ман умед мекунам ки мардуми Панҷакенти Бостон дар роҳи татбиқи сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саҳми арзандаи хешро мегузоранд ва мо ҳамагон ҷашни фархондаи 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро сазовор истиқбол мегирем. саломату сарбаланд бошед.